aja na alasata seri nasong katau taneka daerah Kalimantan Pak Ustaz anu je sampajangi iro Pak to marepah to alasan na kasi marepah toko-toko na dara ko na parusahan mga gadako agame ma je mo pigaw iro ko masa koloko dara to sapa-sapa dalle dako dito ka iro nasigilingan masa mo lupay wi malikoy dalle si bapa ngatoro dalle gara-gara sapa dalle namay gare apa iya tu kode muasam pajak gara-gara sibuk sapa dalle pada tu makada dalle mo rusuk mo lupai wi tau malikoy dalle mestina mo pasala jama-jamamu nasaba mo patuju sampajange magai nasaba mulawi pak bere dalle dena sa dalle mo sapa ya ko dalle ta sapa na punana dalle ton rilau makiro siapa memiliki rezeki kamenya harus dikembalikan ke akalnya ulama iya makanya pendapat ulama itu satu makanan kagak dalelena namanya sah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim denah korokoro siratallah siratal rasul siratal malaika tidak tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papedalle nikmat kawalian nikmat karamah itu yang diikuti iya nama koko makai gatau mapasala mamauli kalau si status si lolo na pidana iya makada na parotes ni makada mauli makobida maga makada ka iya de gorame man no je makada bidah pajamo tu ko caui baran na cau tau yang parangnya gacau tau makam parangnya gacau iya karena kita punya makada de gada lelena alena midena tarima iya karena kemakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran ya kemakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah bayinya orangnya yang telah diutus oleh Allah jadi dua tuh makanya tuh diogi ede tuh nang kada to makada mauli makadami mamaulu iya dena to makada mamauli makadaki mamaulu nasaba nabitta iparingati tania waktu jajinna apa ko makadai maulid berarti waktu kelahiran ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan tahunna iya kira yana tu nak kada sama milad dena pada tania jadi dia hukumna cuma agai piga ko to maulu yana ro angka pasidaka katau mengaji katau milodong katau macarama na nasura malamo gamay na di nagay piga ulen na yan na napasalah tapi dia na maulu matoji iya rumalarangi maka dia na maulu tapi tak beli akbar pada muy kesin na misi salah iya niru istilahro makanya maulid itu tidak ada hukum tapi ketika dilakukan mapacarama ni mangkalingan ni baca Quran masalawat ni masidakah milodong maka dia menjadi sunnah magina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah Nabi perintahkan kita baca Al-Quran memerintahkan bersolawat perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung nah perintahi untuk mak guru agama saling berpesan untuk takwa na surah silaturahmi na pangkamu pacik di manre jadi pasidakaan rewero iya naro menjadi sunnah jadi bukan maulidnya yang sunnah tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurunda Ustaz Muhammad Yahya. Beliau mengajar saya di YMP Rapang. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan guru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat saya Ustaz pribadi Ustaz Muslim, ya, insyaallah. Juga seluruh jajaran pengurus muslimat, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Kakanda Mawardi Siraj dan Ibu Muti yang alhamdulillah tahun kemarin juga saya di sini. Tadi lagi minta untuk tahun depan. Insyaallah. Iya. Kemudian kami ta'zimi Akhil Fadil bukan guru tak insyaallah. Iya. Saya bersilaturahmi. Alhamdulillah ini peringatan Maulid. Iyaro alimalabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asukukan. Bahkan 23 tahun panri tamakada malaika elagi yasemo pinabita. Mak bicara suku. Nasaba iyaro nabita magi na to makada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa. Maga bate na nabita matumali loko keluarga na luar biasa, membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali TV makadayero nabita onroladat na napoji tawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kung kagaga tu makanja biasa nalasan-sano nga tawe. Iya. Jadi biasa nalasan-sano nga tawe tu kung kagaga makanja. Aja na tumabela pamimpin na nang kapamimpin makanja sipa na makanja apa dimunrengan na biasa na late asan na dengan harapan mudah-mudahan na makwarum ito nabita na kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Luar biasanya itu. Tapi ia kene tahu masalah ro. Dia na mungkin ipake sana. Abu Jahil ang Fir'aun. Dia na tahu pakai. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian Iyaro alimalabbina nabita Muhammad SAW maka dito panrite alina mimatonon rui alabirangi sehingga sinin na anu ipasanre eloko nabita
yare ga anu berkaitannya si bawa ale malabina nabita itu ikut mulia. Maka dito panrita pa hakiki si tongan na to Hajar Aswad kene denang kana bawi nabita watun na matawapa na degaga tau bawi Hajar Aswad latu yesoy. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Apa katu cara mana guruta almarhum almaghfurlah Presiden Reng Kiai Abdul Muin Yusuf. Maka da sitongan na itu paselle pala liman na paselle liman na po ng Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi nigi tau bawi itu sitongan na dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya. Yan itu ampai te malada mareno bawi itu Hajar Aswad. Tapi dena bawi tawi bikin denang kana bawi nabita. Nah, sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam. Maka air Samsam, yala pak bura. Iya ko na inong itawe maso, tau maliwasam minong ipada ko pure mandre. Iya, magay, nasaba dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Watun na melo ipamiraja na bita na ipwe arona, na yala jantuna. Makaday ulama pa hakiki dini bisay tapi waya Samsam mi melo ipancaji pak bura waya Samsam mi melo yalit baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nasaba iya ko to makada na bisay wi atin na nabita na de na macarepa atin na nabita de gaga carepana sabab tau ijagay. Nah jadi de na kada bisay tapi makada mangkataw pandrita maka ditambah hikmah. Iya. Di-upgrade ko bahasa modern tadi. Yan na ro pasabarang. Kemudian, iro nabita ko masui ina iya na salay bolana na jokka ang kaalung tulit tutupi. Jadi iya ko di maka na alut tagdungi. Maka day tau panrita pa hakiki sitongan na de nabita na mitaw na kan na mataso de iya mi ampay ituto nabita matan na mi asoy na jagay po ng Allah Ta'ala akapa kapal langsung icahaya na mata asoy sikan na watakali na nabita hancuro imatasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi ta ijagai, matanna miasoy jagai, de na melo ko hancur. Apa iya nasi tembus cahaya na Nabi ta si bawa matasoy, hancuri matasoy. Makanya ditutupilah awan. Iya, yan itu na mukjizat na Nabi ta, kenro tatta itu yang katertutupi awan. Iya. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba sinin na sewa-sewa puluk kumi matwiro, puluk kuinur na nabita. Walaupun nanti ada mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah qaulun ulama ketika mengatakan laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Tapi maka dito pandita pa hadisa tongang iko makadatannya hadisa, tapi angka hadisa yang sanada betungan nama kwaro maknana. Maka da sinin na sewa-sewa puluk kumanang inur na nabita. Yan na to ampay iya hatui di umat na nabita dua tu pasurangang Pak Bua dua pasurangang eta saimbang kang ilok ko nabita. Yang pertama mengirimkan salam, yang kedua mengirimkan salawat. Iya ko salang ikiringang inabita asi sumpungang. Iya ko salawat ikiringang inabita syafaat. Iya. Jadi itu makada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin.
Assalamu alayka ya Toha, Assalamu alayka ya Yasin. Itu adalah salam. Ale malabina nabita pura narampe makada nanigi tau kiringang nga beresalang, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, yan na to ampay o kusampajangi, yolo itu beresalang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan 2-3 taupan rita makada. Kenapa saya mengatakan 2-3 taupan rita nasaba? Makoy iya agama Pak Bu di nawadding bansana ko iya di pa na cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makoe bahaya. Nasaba agama ini harus mengikuti ulama, karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al ulama warasatul anbiya. Nayaro tau panrita iya panamanasa apanrita ngena iro tau panrita iya panamanasa apanrita ngena manasawat ding akacurang ede na to ragu nareko mati nasaba ita pak dimonrina ita pak dimonrina betungan na irisang guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle mancajiwali jelas guru Kiai Abdul Muin Yusuf, guru Saada, menasang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan itu jelas, yo pwede to belum tentu to. Ajak kama majai capan. Itu jadi wakiro. Iya na tu ampai sitongan na agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya, dan gurunya itu mengambil dari ulama juga, nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya ko ini mi baca hak desa napato makada makui kapang tanya na tu pendapat tau panrita akalammu maniatu mo pakai makiro, dan itu tidak dijamin. Makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagak lelena namanya sah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Denah korokor siratallah, siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladzina lalanna tumulingi papedalle. Nikmat kawalian, nikmat karamah, itu yang diikuti. Iya nama kokoh makai gatau mapasala. Mamauli kalau si status si lalo na pidana. Makada na parotes ni makada mauli makobida maga. Makada ka iya de gorame man no je makada bida. Pajamo tu ko cawi. Baran na caw, tahu yang parangnya gacau, tahu makam parangnya gacau. Iya, karena kita punya. Maka ada gada lelena, alena midena terima. Iya. Karena kemakalaki peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya kemakalaki peringatan Maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah, bayinya, orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh, makanya tuh di ogi ede tuh nang kada to makada mauli, makadami mamaulu. Iya. Dena to makada mamauli, makadaki mamaulu nasabak nabitta iparingati tania waktu jajinna. Pakai ko makadai maulid berarti waktu kelahiran. Ya ko makadai maulud orangnya yang dilahirkan. Tahunna. Iya. Kira yana tu nak kada sama milad, dena pada.
Tania. Jadi dia hukum na. Cuma agay piga ko to mamaulu. Yan na ro. Ang kapasidak ka, kataw mengaji, kataw milodong, kataw macarama. Na nasuro man mo gamay. Na di nagay piga ulen na. Yan na napasalah Tapi dia na maulu matoji iya rumalarangi maka dia na maulu tapi tak beli akbar pada mo. Kesil na misi salah. Itu. Iya miru istilah makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan mapacarama ni, mangkalingan ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milaudong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran, memerintahkan bersolawat, perintah lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahi untuk mak guru agama, saling berpesan untuk takwa. Na surah silaturahmi. Na pangkamu pacik di manre. Jadi pas sidakaan rewero. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah, tapi amalia yang dilakukan di dalamnya menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Nah, ang kami matoja tu tahu maulu malagay talo. Malagay ni talo na puja niya gay. Itu yang tidak boleh. Makanya pada mi makada gelas degaga hukumna ya kui pakai minum air samsam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya. Jadi bisa. Iya. Jadi kita pakiro yo pomi di makokwa de meto na melo na maulu ya tidak masalah. Iya. Ali nama di bawah. Iya. Tapi ya upau maka dia ku ya maulid bid'ah. Palakun na dia na mungkin salama. Iya. Apalagi kakanda mawardi na tiolo tamaranaka. Apa alina na pasipulungi oko. Iya ko iya mamauli Tapi ta coba gari mita ye. Guru ta kaya Jadur Rahman Ambodale macan ne mamaulu. Guru ta kali sidel re macan ne mamaulu. Madece nga mateangan na. Mancajiwali. Dena mungkin mancajiwali kini na cecay po ng Allah Ta'ala mauli. Kini na cecay barasanji, na cecay barcadong, hindi na mungkin na pancajiwali. Pasti maja amateangan na. Magipe ng kawan cajiwali. Tasapa ni gari rode na maulu ang kagaulama na mancajiwali. Kamanasa, ayan na to ampay, kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka na po Allah Ta'ala. Pikko caramu memas sempaja na rekodemite ulama. Na iya miyaro turun tamur. Maka na langsung kembali ke hadis. Bahaya na itu. Jadi amalia itu penting. Makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu. Guru tak Kiai Jadul Muin Yusuf. Angka cara mana tuh. Letu makokade na paja itu. Itu bagaimana fikih-fikih sholat. Iya opo mijet tema kokwana sabak si rupa mani. Alina mani bana setuju. Saya salamana mapangnya wame mangi. Itu. Iya. Kemudian ia alim lebih na Nabi Muhammad SAW pura mematui mangilaw o kupong Allah Ta'ala. Aga pangilawan na menurut kita eropure baca-baca 20 si di agaga nilaw na bitta tapi ang kaci di de na lengi po Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu termasuk itu nilaw na bitta maka daya ko masidak kay ummaku aja na tau masidak kay milaw dong tau matarimay na pasidak ka milaw dong. Makanya Nabi itu meminta kita kung kataw pasidak kay ilaw dongangi magay mitaw inabita Korea ano aga jerasan na pujiriale
maka dama bere kamay na puji riale na takot takakboro asile na ede itu gagap palan na pasidakana. Tapi nabitta na jagayiki dua nilaw puang tau matarimay nilaw dong. Apa dega ga tau matarima pasidak kariya degaga. Ang kagatau tarima pasidak kariya. Yang kedua, iya ko yero pasidak ka tariya na milaw dong itaw masidak kay tay sidak kay na di to ni tarima pa dongan na ang kamo paci di pangilawan na nabita taletoy pong apalang umakku na reko na poryoran nuy umakku yalengi. Coba gare. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah dega gak tahu isi dakai dia na Mario di. Makiro Mario yan na to ampay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun di na sukus ito nga natapat na tutukad magay di na melo nabita na rekomajaya bereng at berengi makanjae supaya Marioy jadi namoriya ko namoriya tau maberele kung Marioy tau matarimay pasidaka yaling ya gaga lolongan ya palang tapi tanya pahala sedekah na lolongan. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi dia lepak nanti na tunah kada tau panrite talu agaga mana saletu mana sah kegero nomor di salawat mana saletu apa nabita nomor 2 istighfar mana saletu na sebab pong Allah Taala. Yang ketiga pasidakah mana samulolongan. Yang penting ya rona aja na iya majai tak bereng na maui nasa mawari-wari ni nakaraway nasa ima peca ni bawang mo yan nanre mo pa to biasa ko makito de nawat di nga jadi aja hindi iya makanja ito kuncin na yaro supaya Mario maranu itaw iyaro rio ranun na tayo isidakaywi menjadi pahala. Jadi namoriya pasidakay tatatoy wat di malolongan ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batina nabita jagaiki. Luar biasanya itu. Kemudian aga pipat dongan na nabita iya ko angkatu MOU na po Allah Ta'ala lokoridi ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa, maka ampuni aku. Dalam suratul Baqarah itu, capak na suratul Baqarah. Iya na ayat nasan nabita lay hadiah kang ipole ripong Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, 2 ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoroya makana ketika kala aku ya Rob ketika aku melakukan kala madosaka maka matupo nga dampangi ka maka di po Allah Ta'ala ya wa dampangin. Jadi de panato maki buah dosa natajameman ni tobat ka po Allah Ta'ala. Iya na tu ampay ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iya, kotolo malaya, tong katau mati tolo. Agi semalaya melihat mayat. Iya, yang pe maka ada malayat apa melihat mayat. Yan riasa melayat. Mega tu tahu ni saya baca tepi malaya dia di segi betungan. Kumaka dete malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nasabak tau mati layita. Jadi ya dibaca. 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Ya to na to kumat tahlilang itawe, ya to dibaca. Apa purana janji metoki pong Allah Ta'ala. Bahkan nabita kadua lalat to. Apa ia tu tetap suruga 2 mi pak 2 mi tu rupana natama te suruga nomor di jalur pamase nomor 2 jalur syafaat ya ko syafaat tak bagi ke syafaat na nabita umum si bah khusus
Iya ko syafaat umum, oko pinaraka na payiway. Iya, oko pinaraka. Yan na ito nakada nabita, syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi oko pinaraka na pamaloliso nabita lomalay, itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus, ede panatama ranaka niway. Lay jampui, nairenre tama, ipalit paminong ko talaga kausar. Itu syafaat khusus. Ang katoto syafaat Al-Quran. Tapi ako syafaat korang, sa paka itaw pandrite, maka iya ko korang, de memato na tama ranaka, ko syafaat korang. Na bendu mematoy, o ko lalakuburo, de ni chala tawe. Yan na to ampay, nigi-nigi, bacay, nigi-nigi, mapalay, doon rupa to, kamakala bacay, kamakala mapalay, nigi-nigi, mapalay Quran suratul Mulk, tabarakah. Na pananungan mo'y na baca nalay wirit, insyaallah din nagisay pachala kubur. Iya. Ita pala. Angka ko kita narampe, angka salang pase. Sangit salat tanya kapere, salang pasampaya tapi paboto. Ira salat tapi pase, salat tapi madosa lopo. Iya, pendosa. Tapi dia nakapere, yan na pole boto rewa mangaji. Na iya role kalian na yan na rewa pole botoran na dia na tinro ko dia na ngaji dia na tinro ko dia na baca suratul Mulk sisan na mate kani malaika melo chalay tapi mangaru suratul Mulk. Iya yan na to nakada nabita pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Yan na ro okoy lalaku burina dia na melo suratul Mulk koy chalay. Maka dade na tao may dosa yan nasa chocho ni tapi ang kakailalan na. Iya, mupatyo ka to. Maka dade parenta na niya tumaleka mahluk mukallaf. Yasang mukallaf na kan na hukum. Iya pa napigaw narekoy suray. Napaya ko angka bentengi rewa si malapor. Makoto. Dia na sabi na mena. Sisan na makade suratul Mulk. De rewa kumpudangin po ang Allah Ta'ala. Makadang kay di na melo kuy chalay. Sabang kakailalan na. Iya pe kumucala memang taro ni mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. Malapur malaka maka de po ng Allah Ta'ala aja na pe mucalay. Apala iya. Iya, apala iya. De to na ano ta baca mo ya soso ta pala mo to nagangkan na. Iya. Iya, insyaallah. Ang katoto surah makanya ibaca komelo isubo. Toha. Biasa ta baca Toha komelo isubo. Baraka na iya to Pak Bu. De tunan reitana watakali na te kumate. De naburu to watakali na te. Terjaga jasadnya. Toha. Iya. Dibaca sebelum subuh. Itu jasadnya akan utuh. Iya. Tuh Toha itu. Jadi itu Pak dongan na nabita kan nilaw memat to. Iya na ro iya kuye talolongan insyaallah. Jadi Al-Qur'an itu memberi syafaat, Rasulullah itu memberi syafaat. Tapi nak ko kurange demeto na jaga metote na de na tamaranaka. Iyo po ko syafaat umum na nabita ko pinarakan na loli sumale. Jadi nabita itu de na tak buka pintu na suruga ko tanya ale na buka ipamulang. Kemudian ale na to pacapurang. Nasaba maloli sumalay umak na ukilalan na naraka. Iya. Biasa kimita pangurus umrah. Alena dega chayolo ilaw bandaray. Murusu isurat nagana kumay tike. Alena pacapura menre. Pak menre mana pijamaana na pamacyo. Makolek ba to nabita. Mengurus umatnya. Bahkan melo na yudu nyawana nabita na rasa kang ipadi makuta na mo ko malakul mo makada makoto ka paddi na ko umma ko yudu nyawana makaday malakul mo ay de iya na pali malamay de na gatsaw halus iya ko umma mo yar dompi nga bawan palagi ko iya makalasim de pada ko Pak Bupati tama rumah sakit na isonti palampala doktoro sapu-sapu jolo napi palololo jarum yo poko pare mata me atok do kabal itu makole makade na bite pakuy wat di ka mangilaw
nasaba liwa pat dina pasipulong nga mana nga sinin na pat dina sakaratul maut aja nagaga mutarongi umaku taro niya totonrengi. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Makadai degaga amatenga degaga sakaratna, tapi untuk umatmu Muhammad upancaji ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mancipa masih, ya nanti ya ampai Pak Bu, kong katau makada icalai, deu sapaka, nasaba dena icallau makna nabita. Deni icalla. Istilahnya icalla makada, nakan nai musibah, nakan nai pacalla to, misalnya kue na palu pura to, makada mana hatu ta icallai palu, makada ka deni icalla. Na manasaro salama tau matewe kaya ka makada manasa salama tau mate labue ka mati sahid tau mate natanra baguna ka mati sahid karena raruntuhan na mati sahid hati manasaro ta mati angan i manasa makaya de wanu Pak makada de salama batina maidi ni makada nakanay musibah padahal de ni sama kana maga capan idi perlu matika aja kamu ke on rotin roy mati na masalah to itu iya na to ampai guruta dena pa aja na pasang-pasang roha desa na nabita makala umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu itu jadikan itu sebagai kebaikan aja na to mabela mala dasar Pak iya na bawa mega tuto ko minong isi dimi baraka na lolongan ma bismillah ba mina paminong ci dimi na lolongan iya to tapi ta coba gare makataniwe napatilaw epo tapanceje nga iya we Pak Pura di seseko tapanceje nga iya we ringa ngi untuk matok makasibiang tapanceje nga iya we patada kita pak tapanceje nga iya we palepak ka poleri perbuatan dosa-dosa. Iya. Jadi sisa minum wadi 10 baraka ilolongan. Iya diangkai lah saat tatania kangi untuk malay Pak Pura. Iya. Jadi cicam mi betul kan minum mi. Iya di mak guru ko de na melo tulibuntu tae. Iya na roilaw tapak baraka ka nga iya we rinungi po ngi supaya wadingi na masija ka mapahang o kilalan nagaw. Iya. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Aja na cidimi. Makanya ulama kita mengatakan 1 kali minum bisa mendapatkan 10 barakah. Iya. Engkau tahu minum bawam. Pak buradak katongan mi. Itu. Iya. Kalau tahu minum cica minatongkan na capu. Selalu runtuk tahu minum dena na timun na manikedo. Oh padahal kalau yang di hadis itu baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk 1 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah sikit napa sikit minum ni baca alhamdulillahirabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Iya, berakatnya itu. Jadi namo tu minum namo manre. Iya, tilawi. Yan ito ko patare ka manre de na mega nanre. Ito patasaw po tatalutimpu mi. Saya itu pernah protes makala dito ba na termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan na guru ta makala makie ya komeko mancajiwali talutimpu na mo andre. Kape kuyasan. Gitu. Biasa na po na guru ta. Komeko mancajiwali talutimpu na andre mo. Aja na mega magay nasaba namo anu hara halala to maka tapi kuyasang apa iya ko manre ko maliwasala da po na pamanre mate no ko de muanre na pamonre talu timpu dan kau makan hanya untuk menyambung hidup jadi namo anu haram macaji halala to apa bawi lagi mana sa anu haram iya ko tomate na ko de nianre yanre tapi aja naliwang iya na tu napake patasaw po na cek de andrena
Maka dia na mungkin na mo ano din na mana sa tatat yan halala karena memang hanya menyambung hidup. Yo pwede na tatalupan mak buku topi. Iya, jadi eka makir. Itu alasannya makanya makan 3 suap. Iya. Oh, itu yang saya biasa tanyakan. Mak je guru tanah cek dela ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu kau patasau Pak, Bu. Meraji-raji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya itu istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu kalau macam ramai di Ustaz ya ro ampelo ede itu na de na sigarugar. Ya ko polem ko masigi upasala. Apa ya ro ko pole masigi en kadina na yatim en kadina pakere miskin en sumbangan. Tak dosa bu padahal pangaliwara na sitongan na tapi memite masigi na madeceng. Na panaling Ustaz konalan Ustaz na panalia HP magani. Jadi ya tukong kacara maka da tausogi mga dagang acara takong katawang kangkaro napa tanya di masigi di na memato kemudian maka da utan na tayo maga sakka na tu tanay meto maga sakka tanah saya alhamdulillah Ustaz dewani ko de na salasay jol itu sakka kalalo tausogi urunto nasa de tiya nang kaureke ngipuli ako Ustaz sakka ko mi ureke utanay mi na guru ko kada siya sakka ya taw nga ko makala seko tapabisa ni di ko kada seko apa 2,5% kang aja mo reking romega ya bana tu cede mo reking daripada sila ada ko reking jadi bisa dinasa saka ku isa to di saroko apakah mana saka ka coco iya na make tu madari kada coco iya ko di masalah salah mah kada madari makutane kada paso bisje ya tu Ustaz nah no tolong dawa tapi ya ruang palo na de meto basale kada aja ani jadi hisapnya itu Pak tasak kami mah gampang namo idi pacara may tanay tomato. Kaya pala madawa. Magamunya ro. Magani. Iyo po ko manasamoy kalahitan niya to. Yan na rumadari yaling ibija-bija. Yan na wat dingi panregang. Yan na numasalay pasalamin. Kaya wat dingi baway. Tilok ko magi wak bangu pasantare. Makomi to ba? Iya di makoy patamami manyok ko. Matarupi malokong maaya. Aja na di man. Yan ito naman dari makarete. Maju Ustaz na de pa na bola. Na de meto lausara itu ya Pak. Mitaw ka. Na pertanggung jawaban na. Idi na Ustaz mato. Labu irisan ni makaday pasabu-sabu ya pasobis ya numasala ya. Peko ni. Papolitik na iya. Dalabi mi ko palampurang peko ni. Itu. Jadi ini beratnya. Aja tu makada. Nanalemoki de. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu pakutanana. Ya kau masalai polena, agam goreng. Iya. Itu tidak mudah. Makanya matika ki. Itu sampai makadaka iya tu iya na dakwah sa dinge madari ni. Madari berat itu. Iya. Kemudian upasatoki makada iya tu nak makada kak dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawat di bere syafaat kaya tu nabi kawa di mana mau tulung yung mana tapi magi nabi tanah ale nabi bisa memberi syafaat nasaba sampajat tahajud wajib irisise na nabi dan sholat tahajud itulah yang menyebabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Asaba alina mitu milawi. Makanya wasyarafa wad darajata aliyata rafi'a wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaling otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah ya ipakinangkuri na bita. Lay pabuangi. Nantaw? Inato nang kay di maka da sunnah. Wajib. Haji wajib. Dito na itapu. Palan na haji. Ang kagapalan na haji itapu. Degaga. Maka dami al-hajju mabarurun laysa lahu jasaun ilal jannah.
ia tahu itarimay haji na dega pamala na sangadi na suruga dia tugana po maka dia to menre makasiko apalan na degaga degaga tapi ia ko umrah angka sampaja subuh degaga na rampe pahala na maka nigi mas sampaja subuh siko apalan na tapi ko sampaja sunna subuh rakaatanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha nasaba iya waji lari lokui pamasewe iya sunnah lari lokui syafaat. Nah, jadi aja tercapa ibadah sunnah nasaba ibadah sunnah itulah jalur syafaat ibadah itu sampai ke mana turunannya saka wajib sedekah sunnah puasa wajib ke puasa sunnah sampaja perlu ke sampaja sunnah haji wajib angka umrah sunnah syahadat angka solawat semua ada turunannya karena ipakai nangkuri nabita dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah sabah angka 2 telu ibadah alina milawi puasana Nabi Daud alina milawi puasana Nabi Adam alina milawi puasa Iyamul Bid kan puasa putih puasana Nabi Adam bapak iya tu Nabi Adam waktu ini ada perlo kolino mabulong manang ya lelena mabulong iya na tu na puasa mapuasa iseso sepertiga bagi telu watak kalian maputi mapuasa 2 ngaso 2/3 badannya putih mapuasa 3 ngaso napa maputih manang yan na tu ampai yasa puasa putih yasa saumin ayamil bid nasaba iyaro nasabari na maputi mapacing maka dia Nabi tahu pasusudo saja pala ya puasa na Nabi Adam yan na tu nilaw untuk umak na alitu untuk umakku. Yan na to nakanabita na nigi mapuasa talunga solalan na siulange pada ko mapuasa isiula bujuro. Iya di tomatoy de tule mapuasa saning kami siya man naro tagan rusuk. Tajak bandi 4 bulan na to. Iya itu puasa muti itu. Pada lengi bu. Iya ko puasa saning aso aja jangan na nabita onron na to ilaporo ibadah. Aso kami si makoto onron na to ilaporo ibaday. Makanya iko to mapuasa nilaporo pahalata. Makanya iya to kumalaporo imaleka na to madeceng ipigaw. Iya to ampay ko ili. Ipura ki masampaja subo aja tasalay masigi iko din na masiyang. Rewa pi maleka loko langi supaya napawi makadang kopi ko masigi usalay. Makwiro. Aja na masijam made. Iya. Iya na tu istila na pa tau pandritero. Makanja la da itu tomatot tariolo makanja la da pahana. Makadai acuri manu enak kome madeceng. De acuri manu kome madeceng. Iya ko matat du ni manu oto ko. Kaya kapat tu natat du manu tate 10 tate sidi moni matat dui pak nasuri masam pajampan ni. Melo subu moni si manue natado siki do de na no polo konro na macekay na rekode na pita tanay aja mulo masapadale ko de na masyang apa na pusay ko jama-jamang na makay kapapasa tati 2 mo pinang kasilalungo ko pasa pajay itu kare iyero de pa na mapatanin re macekay tu de tu na menalawan ni manue de itatoni kare dale na makare minangka tak 20 na jaji cica man re manamona pamenre iya di miana tatul mapat di ulu saparangnya gaga ini kare tawakalnya ini ya rotala dasar pakanjaki napa nih aja na alasatta sere na songka atau taneka daerah Kalimantan Palstas anu je sampajangi iya ro pak to marepah to alasan na kasi marepah toko-toko na dara ko na parusahan mga gadako agame maji mo pigaw iro ko masa kolo ko dara to sapa-sapa dale dako dito ka jero na sigilingan masa mo lupay wi malikoy dale si bapa ngatoro dale gara-gara sapa dale no may gare apa iya tu ko de mo sampaja gara-gara sipu sapa dale pada tu makada dalle mo rusuk mo lupay wito malikoy dalle mestina mo pasale jama-jama mo nasaba mo patuju sampajange magay nasaba mo lawi pa bere dalle
dena sa dalle mo sapa. Ya ko dalle ta sapa, na punana dalle ton rilaw. Makiro, siapa yang memiliki rezeki? Pong Allah Ta'ala, ni matoro. Pong Allah Ta'ala, malaikat na nasuro. Jadi aja lalu ala sakta deta sampajan na saba sibu sapa dalle, na patal lupaiwi, pak bagi dalle. Sige deh. Mesti na tapasi selei, talupai mas sampajange gara-gara, talupai mas sapa dalle gara-gara sampajatta. Yan na to nakadataw pandrite, pasalay jama-jamamu, patuju sampajang. Ang kato tu pakai istilah, maka deh iko natoro sampajang, aja ne ko matoro isampajang. Apa ya ko di matoro isampajang, mandari tu may piasara to masampajang loro. Tapi ya ko sampajang matoro ki, ya natama waktu na jaman ni. Makiro. Jadi itu bedanya. Eseko ni rokapa di. Jadi mau ni. Saya kira ya no pangolongan ni, magi-magi na pabaraka ibu Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi. Cidi pasangan ya, aja lalu na kurang, salawa akasiratu lalana sa susiwan ni. Iya ko salawa Jibril tapak gana kang isi sabu. Wadi mutu bage, uraki masampaja subuh baca 200, uraki masampaja loro baca. Itu sang salawa Jibril sallallahu ala Muhammad. Angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukui baca kasih sabbu yaitu salawat Jibril sesok khusus malam Jumat cican ni tudang aja ni bagi kon ni Jumai asam paja sunnah hajat ki don raka napai baca kasih sabbu napai pakai milau dong kalau ada hajat tak. Tapi wani Sabtu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa, wani Raba, wani Kamisi aja tapake milau dong. Khusus wani Jumapi. Ipacan ni isi minggu, okopi wani Jumae, napa ya sampai ya sunnah hajakang, napa ibaca kasih sabbu dengan satu kali duduk, napa to milau dong. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola na cia joka, pakai ya tuh. Tapi si semi yonri mangilau, ya mi kawan ni Jumae. Tapi 1000 setiap malam. Boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengharibi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Kita baca jolo, ya ronna ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Tapalan. Depa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.